ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau ka Bharatiya Janata Party kampat yo kertong ban penekhonnya ka election siteng samoy na Gambegre by election unong yalam ka BJP uba ALHEC ha ka jekaran begila pathai khubor ulai thu baka party kampat simrai ai halor kani ka kam bat ongru ba kiladran katukan ningot kibrio kibalapan tiket ban yakhunya kani ka election hanrei wala ka taru ulaong ba state vice president bat MDC jongkatura u Bernard N Marak kidei ki bahakmat lada ka BJP kan penyakhun ya kani ka by election. Anything can happen normally in OAP. They was sitting in Congress who were resigning to the seat, the Congress seat. Padahal ada su MP, nanti ada BJP rundat, nanti ada TMC rundat, nanti ada NPP rundat. Body political party bermata saya ke independen ulah berdat, dan amat bertai kalau mundur. Ika parti BJP itu kam apa begalia ke jungi ni tangga BJP kan Kongres dan NPP ni campaign yang beliau benjit banyak parti jadi kata tinggi nama ban batai ke mau perlu tiket nama tu election apa nama ayo sebab dia apa sebentar teh ketemu vice president ng BJP Bernard N Marak Iwi punya slow nama tip anu gelong serius kita banyak deh kita ngoi keteng bapau hashma menta is too early to say about the stand of BJP tapi BJP as the political party they should contest the election kata mereka my personal mind tak gambar mana kata jalan dia kemana jauh pergi kata nama nyubi bagai secret balot fi baru exceptional kita tadi bentuk kami Tristam mereka cerita kata ada kandidat official kandidat yang BJP di mengibro ke leader dengan BJP nasional dengan habis campaign sedai dan penghannya parti lain.